आङो बे खौरांनि गेजेरजों बेखौनो बुंथिनो लुगैयो जे गासैबो माने रायजो राजाफोरा गावनि जेनेबा गथ' आरो बिमाया माबायदि माने आदारखौ जानानै माने समान लेभेलै माने आदारखौ लानो हायो बिनि थाखाय माने आङो बे गामिनि रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिनाय जादों जे निउट्रिसन बुस्थुआ माने रायजो राजा माबानि थाखाय मानसिनि देहानि थाखाय माबायदि गोनांथि जाय निउट्रिसनखौ लायाबा जोङो थांनानै थानो हाया निउट्रिसन गैयाबानो बे जोंनि माने देहायानो नङा जेब्ला निउट्रिसनखौ लागोन अब्ला जों माने जोंनि देहाखौ माने गावनो गाव स्ट्रं मोनगोन आरो ओमफ्राय दा आङो बेखौनो बुंदों दे रायजोफोरनि सिगाङाव जोंना फार्स्टलि बे मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव हाबनोब्ला फार्स्टलि जोङो प्रेगनेन्ट लेडिखौ जोङो कप खालामनाय जायो आरो प्रेगनेन्ट लेडिखौ लाग्रोनाय जायो जे प्रेगनेन्ट लेडिया फार्स्ट रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव जोंनि मा निउट्रिसनखौ लानांगौ बिनि बिसयै जोङो बिसोरखौ माने बुजायहरनाय जायो आरो जेनेबा सासे बिमाया डेलिभारि बा प्रेगनेन्ट जाजेननाय लोगो लोगोनिफ्राय माने 9 माससिम निउट्रिशियास लानांगौ मोजां निउट्रिशियास लानांगौ मोजां माने केलसियाम आयरन प्रटिन कार्बोहाइड्रेट फेट्स मिनारेल्स गासैखौबो एखे लेभेलैनो लानांगौ जेब्ला सासे बिमाया आयरन खम जायोबा माने बेनो आयरन जातीय बुस्थुखौ जोङो माने एडभाइस होनाय जायो आरो जे बुस्थुआ माने खानानै ओरैनो गोरलैयैनो मोननो हानाय जे दिंखिया मैगं थास' मैगं आरो थालिर मैखुन बेफोरबायदि बुस्थुखौ लायोबा माने आयरना थाबनो एबजर्ब जायो आरो जों मोनसे बुस्थुखौहाय जों नुनो मोनबाय थायो जे नोगोराव थानाय बा गामि ओनसोल सिङाव थानाय गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो गामियाव थानाय गोबां सुबुंफोरानो जानायनिफ्राय लानानै थानाय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै नोगोरनिजों एसे आलादा जायो दा बै गामियाव थानाय सुबुंफोरखौहाय नोंथाङा दिनैनि खौरांनि गेजेरजोंहाय मा मेसेज हरगोन गामियाव थानायनिखौ माने जेब्ला सासे मानसिखौ जोङो जेनेबा हाइजेनिक होननाय बुस्थुखौ जोङो मेनटेन खालामनांगौ जेनेबा जों जानायनि सिगां माने हाइजेनखौ मेनटेन खालामोबा मोजां जेनेबा जोङो खिखरसालियाव थाङोबा आखाइ सुनानै मोजाङै साबोनजों आखाइ सुनानै माने जानाय आहारखौ माबा खालामनांगौ बिनिफ्राय जेनेबा गाननाय जोमनायनि बेलायाव पार्सनेल हाइजेन होनो बेखौ बे पार्सनेल हाइजेनाव फैयोबा जेनेबा गाननाय जोमनायखौ जोङो लेथ्रा गानोबा बेखौ मोजाङै सुनानै साबोन गैयाबाबो मोजां दैजोंनो आराम सुनानै गाननानै सान्दुङाव मोजाङै फोराननानै गाननानै माबानो हायो गावखौनो हाइजेन खालामनानै लानो हायो आरो पार्सनेल हाइजेन खालामनानै लानो हायो बेबायदिनो हेन्ड वाश जोङो टेकनिक फोरोङो आरो हेन्ड वाश जेनेबा जानायनि सिगां जोङो हेन्ड वाशखौ मेन माने प्रसिडियार होननानै साननानै लायो आरो जेनेबा आदारखौ दांनायनि सिगां जोङो फार्स्टआव मेनलि आखाइखौ मोजाङै सुग्रोना लानानै आहारखौ दांनांगौ होननानै जोङो बेखौ बुंनांगौ बेनिफ्राय जोङो इनफेक्सननिफ्राय प्रटेक्सन जानो हायो बेनिफ्राय नोगोरनि मानसियाबो बेबायदिनो एखे ओंखायनो दा जोङो जेनेबा गामिनि मानसिया माने इडुकेसनाव एसे खम जायो नालाय दा जोङो बिसोरनि इडुकेसन लेभेलखौ बारायहोनो थाखाय माने बिसोरखौ जोङो एडभाइस होबाय थानांगौ जायो आरो एवारनेस होबाय थानांगौ जायो अब्लासो बिसोरो सिगांथिं दावगालांनो हागोन नोगोरावबो होमबा फेस जाहैनो हागोन आरो बिनि थाखायनो दा जोङो बिमाया जेब्ला 9 मास जाखांनानै डेलिभारि जाखाङो अब्ला जोङो दा उन्दैफोरनि लेभेलाव फैयो आरो चाइल्डफोरनि लेभेलाव दा चाइल्डआव फैयोबा ना गासैबो गथ'फोरखौ जों माने इमिउनाइजेसन खालामनांगौ दा इमिउनाइजेसन माबायानो गोनांथिसिन जानानै दङ जेनेबा टिबि बेमारखौ रैखा मोननो थाखाय जोङो जेनेबा BCG भेक्सिन लानांगौ जेनेबा डेंगु मेलेरियाफोरनिफ्राय जोङो जेनिफ्राय बारग'नो थाखाय JE भेक्सिन लानांगौ आरो मिजल्स बे जेनेबा स्टर गोरलै गुथि स्टरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों मिजल्स भेक्सिन लानांगौ आरोबाव जोङो जेनेबा डायरिया बेमारखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो रटा भाइरास होननाय मोनसे रटा माने ड्रप बेखौ पलिअ ड्रप आरो बेखौ लानांगौ दा पलिअ ड्रपआ एसे माबा जाबाय होमबाबो जोङो पलिअखौबो लानाया गोनां आरो गासिबो लाजोबखानांगौ ओमफ्राय 0 to जोङो 5 इयार्ससिम बेखौ माने कमप्लिट खालामजोबनांगौ जेनेबा मेगनखौ माबानो थाखाय मेगननि थाखाय जेनेबा भिटामिन A सलुसन होनो बेखौ जोङो लानांगौ आरो गासैबो बेबिफोरखौनो जेनेबा गासैबो चिल्ड्रेनफोरखौनो अननानै गासैबो बिमा आरो बिफाफोरा गावनि गथ'खौ गोजौयै जौगाहोनो थाखाय इमिउनाइजखौ खालामनाया गोनां गोजोन्थों আমাৰ পোষণ পখৱাৰা ইভেণ্ট হয় বেসিক্যালি আজিৰ ইভেণ্টত আমি মিলেটছৰ এটা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিলেটছে বনোৱা যিকেইটা ডিছ আছে আমাৰ খোৱা সামগ্ৰী যি আছে সেইকেইটা ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে
আৰু মানুহবোৰে চাব, আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত মানুহসকল সিহঁতে চাব পাৰিব, ইনফেক্ট টেষ্ট কৰি চাব পাৰিব আৰু এইবোৰ বস্তু বহুত নিউট্ৰিচিয়াছ হয়। আৰু আমি আৰু এটা কথা ভাবি আছোঁ যে আমাৰ চিফ চাইণ্টিষ্ট আছে ইয়াতে কেভিকেৰ লগত মানে এটা কলেবৰেশ্যন কৰি আমাৰ যিমান ৱৰ্কাৰ্ছ আছে ইয়াতে অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ, সিহঁতক আমি এটা মানে যদি মিলেটছৰ কি খোৱা সামগ্ৰী বনাব পাৰে সেইটো এটা যদি ট্ৰেইনিং দিয়া হয় তেনেহ'লে আৰু এই বস্তুটো গাঁৱে অঞ্চলে মানে এৱেৰনেছটো বেছি ভালকৈ হ'ব। তো এইটোৱে আছিল আজিৰ মিটিঙৰ যোনটো মেইন পাৰ্পাছ, সেইটোৱে আছিল। আজি এই যিটো আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছিলোঁ মানে মিলেটৰ যিটো পখৱাৰা, ইয়াত মানে মেইনলি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে মিলেটৰ পৰা কি খাদ্যবস্তু বনাব পাৰে আৰু এই মিলেটত কিমান জাত সোমাই আছে, বিশেষকৈ 9টা জাত সোমাই আছে বুলি সিহঁতক ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ। আৰু এই অঞ্চলত যিটো 3টা মিলেটৰ প্ৰধানকৈ খেতি হয় সেই সম্বন্ধেও কোৱা হৈছে। আৰু এই মিলেটত কি বস্তু আছে, এইটো প্ৰ'টিন, ভিটামিন আৰু যিবোৰ খনিজ পদাৰ্থ সেই সম্বন্ধেও সজাগতা অনা হৈছে। আৰু এই মিলেটবোৰ বছৰটোৰ কোনটো সময়ত কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় সেই সম্বন্ধেও এটা ধাৰণা দিয়া হৈছে। আৰু যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানুহক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কেনেকৈ সজাগ হ'ব পাৰে সেই সম্বন্ধেও কোৱা হৈছে। আৰু এই মিলেটৰ খেতি কৰি পেলাই তেখেতসকলে অদূৰ ভৱিষ্যতে কেনেকৈ লাভৱান হ'ব, চৰকাৰে যে এটা তেখেতসকলক মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচো দিছে সেই সম্বন্ধেও তেখেতসকলক মানে সজাগ কৰা হৈছে। গতিকে ধানৰ খেতিতকৈ যে মিলেটৰ খেতিয়ে তেখেতসকলক অদূৰ ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলত বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰৰ উত্তৰ পাৰৰ কথা কৈছোঁ, নেশ্যনেল হাইৱেৰ উত্তৰ পাৰৰ এই খেতিৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু এই খেতি কৰি পেলাই খেতিয়ক ৰাইজ যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন খাদ্য বনাই পেলাই তেখেতসকলে খাই পেলাই নিজৰ স্বাস্থ্যও ভাল ৰাখিব পাৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে পোষণ পখৱাৰা মানে চলি আছে যোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা 20 মাৰ্চৰ পৰা 3 এপ্ৰিললৈ। আৰু তাৰে ওপৰত সংগতি ৰাখি আমি এৱাৰনেছ কেম্প আৰু ৰেচিপি কম্পিটিশ্যন, বেনিফিচিয়াৰীৰ মাজত মানে খাদ্যৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰিব লাগে, তাৰে ওপৰত ফ'কাছ কৰাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন সভা সমিতি আৰু বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি আছোঁ। তাৰে ওপৰত এইটো এটা আজি আছিল, ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ মাননীয় ছিনিয়ৰ চাইণ্টিষ্ট ডাঙৰীয়াই তেখেতে সুন্দৰভাৱে মিলেটৰ ওপৰত ক'লে, মিলেটৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত ক'লে। আৰু আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীখিনিক বিশেষভাৱে ট্ৰেইনিং কৰি মানে মিলেটৰ দ্বাৰা কি খাদ্য বনাব পাৰি, কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰি, এইখিনি আমাৰ এটা তেখেতে ভাবিছে। তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ এইখিনি কৰিব পাৰিলে আমাৰ ৱৰ্কাৰখিনিও বহুত লাভৱান হ'ব আৰু নিজৰ ঘৰতে বহুতৰ খেতি মাটি আছে, খেতি কৰিব পাৰিব। এইখিনি আছিল মেইন উদ্দেশ্য।